back to my channel. So karong hapon guys is namin importante nga doon sa babaw or bukid or what else, mountain, something like that. Bitaw, moadto mi kay yun na pobreta, so mangita tag mga needs nato dito sa bukid or babaw. So guys, before that, don't forget to subscribe my YouTube channel and watch the video. Then don't forget to like my page. Thank you. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy. 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루. So guys, layo-layo pa jud kay among atuon. I'm really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리
갑자기 잠시 널 떠올린 거야. Still believe hey, hey, yeah, yeah. I can control hey, hey, yeah, yeah. I miss you baby yeah, yeah, yeah. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말 없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게. 조금은 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 yeah. Hey, hey, yeah, yeah. I can control hey, hey, yeah, yeah. I miss you baby hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게. Charan! Welcome back again to our channel. Kulang pag mga, I think mga 15 minutes or 10 minutes maabot namin sa mong padulngan. So, depende ra po ni siya sa among paglakaw. So guys, tara na! So guys, tara na! Let's go! Let's go! Right. So, hinahinay lang taglakaw kay basin di ay mapandol ka. Char, pero punta niya. Eh, gaon. John! Saka naman! Naku sa bukid! John! Oh! Asa ka naman? Naku sa bukid! I love you, John! Tararararan. Sa- Asa tagi de? Kapulahin man yung tour guide oy. Tara. Hi! Pasok ko doon. Mura lang na siya gugmadzay. Before niya mo siya ma-reach, mag-agi jud kag kalisod. Di ba guys? Right? Uy, epal. Buhaton ako ang kanan, pas ano na akong kalibutan. Ah! Atek, los ninyo boys. Ayaw lang mo sa pasalig. Wala kay uyab pero sila pa man di ay los ninyo boys. Mga paasa kayo mo boys.
Ayaw lang mo sa una. Dugay pa. Mudlay mo putad. Mura gug yung feelings dugay pa naabot sa imo. Eh! Patawa ka. Amiga na ta. Patawa ka. Bugal-bugalan ka. Yeah. Kung mukatawa ka, bulag na ta. So guys, magtatagalig na naman tayo. Kasi yung baka hindi nyo naintindihan yung mga sinasabi namin. Pero pasensyaan muna na nyo kasi nalulukot yung dila naming mga Bisaya eh. Yay! Hapit ang bukid! Malapit na ang bundok. Oh, malapit na ang bundok. Tuktok. Malapit ng bundok. Warag mga cater ako mga kauban kay dalag mga gabas, atsa, sindang. Sapat na meron. Nanay grits, kapitang grits. Yan ang I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐